ase ensemo ye message ulikiri tasikiza utigiribaga umata 7619942 asenchirenga mune yo mwancho murigenda boygo mwancho matigari baba gusi Global Radio ndochenga bono na ikira ensemo ya YouTube asensemo ya YouTube wali bonsi pimo ndigereti montegereta matenga chiragire chinsa irenga chinsa isaro nemo oiga chinsa isaro nebere etoko genda sensemo ya YouTube to kwandenga nere ga by the way leo nimbo atenga na iga na tenga to goiterobosi mo gwanja goiterobosi mo gwanja koraki goiterobosi eta bantu mororo bona rego terra bando bosi go timbira banda mache ero na ote vinga ngadora riringa nera muswati nawo go zaini box fakara sungu mo action nasungu ngo motebya ante betigo nasungu ngo motebya kwanya ko sinywe ngento kukwana ya nasungu ngento kukwana because kibono akingo kwana sometimes somo de binto miroro go sinywe ngo kukwana muswati nara ya ndo chenga muswati nara ko ngana chire ga chire ma ori no ndiri muswati nara ga gansi renga kingo motebya muswati nara ga gansi renga kingo motebya kainiri tugenda sensemo ya YouTube Dega chisimtimo chano kwa itraba kusi Global Radio mwaka mzima kwa sasa umekwisha ikazi nsema ya YouTube ntabi present kwa nasa mbeke sini sana kirebosio mwaka mzima sasa umekwisha na Mungu wetu ametulinda salama kindly mwancho mulina boygo mwancho mutegerere nyoka sensemo ya YouTube tunaenda kuitira Abagusi Global Radio wai wangu ni deni unatakiwa kumfanyia Mungu kazi asenchirenga mune yo mwancho muligenda boygo mwancho mutegerere bwa Abagusi Global Radio wai wangu ni deni nifanyie Mungu kazi usingizi wa heri sechirenga mune yo mwancho muligenda boygo mwancho mutegerere Asenchirenga une 07532418 tongena sensema ya YouTube mwana ratemu na muri kurmambi wa moko mondo rasare ga kyonya ka gweto beto munya kumusabira kazi sensema ya YouTube ndai present ndo chenga baikiro rota yare ngandirda bana kinga kya bantu brava ya mwana ratemu ndo chenga akuruno mwana bwatandi atana wali memorobele asante sana likina bana abekira sensema ya live barimo ndigereti sensema ya live Facebook kaini leso wanje kwa ino togende gale sensema ya YouTube link nega bana bekire gabo nganira igante tora akosori tora asanga babe tora asanga ya tora rutambo to yaone Thursday yani alhamisi ngia ningependa tuweze kuzungumzia swala ambalo liko hapa kuna swala ambalo linaendelea na ningependa tuweze kulisungumzia nitapumzika usingizi wa heri ndio live kwa sensema ya Facebook kindly sensema ya YouTube kindly ko reading kinabna abekirega bweli kinabna abekirega bo asenchirenga mneto na tunyaka batoko sange nganera mnde tora kwanda bera toiga tunyaka batoko sika kuruma no chengero bya niyo bikomnyoke gima kumlebere cya butukirigoro ye chinsa irenge isamne mocha bono mambya itire chinsa cha Afrika ya mocha ngo mwancho muri gento byaka sensema ya YouTube
Nyora goitera bagusiglo radio. The AGR News. Nitabi present juli kwa mbakana karode hata na Fidelis nimefika. Mwana bwatani umeshafika pale sana karibu nyumbani dadi. Karibu nyumbani. Kile kiumbu kio mugusi. Tugenda sensemo ya YouTube alimundi gete sensemo ya Facebook live kaini link wate tugenda YouTube yakwera gana tonya kwa kumerana. Tonya kwa kusanga gana tonya kwa kwana sinjere masema. Yana na kwa tembe tonya kwa kosoria. Tugenda nga sensemo ya YouTube. So wanja kwa ino lenda talinga kwa barwania. Senchiringa mune yo. Uwai wangu ni deni. Nifanyie Mungu kazi. Usingisi wairi. Uwai wangu ni deni. Nifanyie Mungu kazi. Usingisi wairi. Asechiringa mune yugo mwancho muligena boygo mwancho muteto tigara mangiga. Myokanga sensemo ya YouTube no live gari kwanyita rasinjira ya benekima. Nyakabo kurubirenga byonse bingamba bibakira yakurukuna Edina kimata na present sana mami. Murabekira sensemo ya YouTube. Asante sana. Murabekira sensemo ya YouTube adana Edina adana present. Na rwajudi mwekira iga. Asante sana mwana bwatande. Murabekira sensemo ya YouTube kindly murabekira sensemo ya YouTube nyokanga rasinjira yubango kima. Ntabingo present. Manga mwekira sensemo ya YouTube ekiumbwe keneke busi mwancho murigerere naboigo mwancho motikali baba gusiglo radio. Blessed mom kindly togenda sensemo ya YouTube. Kiringira mna bekira sensemo ya YouTube togenda ngotonya kwa toko sanga senchira bene kimu mwancho murigena boigo mwancho motikali. Kiringira mna bekira kwa tumyo sensemo ya YouTube ngotonya kwa toko sanga senchira bene kima. Tenga sauti yangu haipo, anasema nini? Anasema nini jameni? Fundo wa mitambo kuna nini jameni? Blessed mom work on your phone, Natenga tugenda sensemo ya YouTube kana tonya kwa tokumera na senchira bene kimeli kinere gabo. Kwa ndamangana rega gano chinga chideka niko chiko mnyoka kima ikomena isa na mara chapu tukirigoro chinsa irenge chinsa isano ine mocha no baso. Ndenge sauti kwa nguzi ni producer ayera ire. Blessed mom chaki ngesi miao. Uwai wangu ni deni. Nangere babelda mukiyoti nangere bamuri ni bitutu nangere babo mwana oratemo nabona kumamira mu Misiri mukorango siba machi kabone story ngochere kumene sana mocha butikirigiro chinsa sana makumyo kana chitu kwa kidogo nakubala tere story rawo tenga mugo sialera abandu bosi normal to itero bosi abantu bana my friend tabo sialero yo ndo bosi senchirenga mune ichida kachani kachiko kunda kabisa ninga chiko ende sibidike kima senchirenga mune 0753241889 kwa namba ya Airtel 0753241889 najiuliza kubanyolinga abagusi Global Radio nabakoleta okurogoga likuwao kwa noko likuwa matanga kwa noko likonde bwenspe abakoleta emi abagusi Global Radio batoroko likuwa kwa litole biashara byao likole biashara binde byonse kandi kubata biashara binde byonse kwa na munaintwe watrase namba 0713 745447 0713
745447 nyaka ko ko kwao imeava usiglo radio ekeumbo kyo mugusi asenchire ngamune yugo mwancho muri nabo yugo mwancho mutegerere bagaita sesema ya YouTube kindly aso wanja kwa ino asema ya YouTube kindly asenchire ngamune bagaita sesema ya YouTube bana wami ntoka imwage ndabono rero kuna Jeremiah urina untiri wai wangu ni deni mwancho mligenda baiko mwancho mtakali baba kusi Global Radio sikirboliro mawaita shafika pale naomba wimbo wa Omo Samaria kutarokunga tapale baadaye tutakuandenga nile kidogo mara msikirboliro mawaita CEO iko bwana naotenga kwa ikanza sema ya YouTube tell me present spinika kama nimekuona karibu sana mami asante sana kwa ikanza sema ya YouTube ndo chenga gaiga ndo sikirboliro mawaita ndo present ndo spinika kama juni kwambuka mshafika upande wa YouTube asante sana bonenga nera ganata tutakuanda kidogo ndio introducing neti kwa to insanga kidogo eko ndo chenga chinsa niko chiko mnyoka emerongo ebirene ya mchabutukire igoro ye chinsa irenge chinsa isana mo chabono mubaso chinsa cha Africa ya mocha nganira iga I felt like ngani yo twako nyerugere kidogo twaranga na kingane ye gukwana tuguna kingane ya goteba eko gera ndo chenga ingane ye na besumbwe to musubati ora sana nganira yesumbwe to musubati ora sana nganira yesumbwe to musubati ora sana edwini natemo na kalore edwini natemo kwamborore sana kurumambi by the way kuligiri ngwendinge kwe to biro sana kete bono musubati nale ga goteba iga Fidelis mimi tianso mena kiali kete Fidelis rafiki yangu alinitia kazi nyingine nami nilikuwa nafanya kazi kwa kampuni moja ambayo ipo mjini Kisii. Huyu msichana anasema kwamba rafiki yake alimuitia kazi mahali kwingine lakini alikuwa anafanya kazi kwa kampuni moja ambayo ipo mjini Kisii. Nikaenda kuomba nafasi nitoke, bosi akaniambia niandike receipt ama niandike sign out. Nikaona ni upusi, nikamtusi, nikamuongelesha vibaya, sikurudi kazi kesho, yani siku ama kesho ama siku ilikuwa inafuata. Kaenda kwa ile kazi ambayo rafiki yangu aliniitia. Nikafanya ile kazi miezi 2. Lakini sasa gabra hiyo kazi imeisha. Kwa ile kampuni bado hawajaajiri mfanyikazi mwingine kwa ile kazi ambayo nilikuwa naifanya.
Wenye nilitiwa kazi na rafiki yangu, kazi imeisha. Bosi wangu nilimtusi. Sasa jameni, naibika kurudi pale. Nishauri nifanyeje? Nirudie? Huyu msichana ama huyu mwanamke anasema kwamba alikuwa anafanya kazi kwa kampuni moja ambayo ipo hapa Kisii, naijua vizuri. Rafiki yake akamuitia kazi mahali pengine pale. Bosi wake akamwambia before atoke assign out ama andike barua. Yule msichana akaona ni upusi, akuandika barua, akamtusi yule bosi wake kwa ile kampuni. Na akatoka akaenda kwa hiyo kazi ambayo rafiki yake alikuwa amemuitia. Sasa ile kazi ambayo rafiki yake alimuitia imeisha. Yupo pale nje, amekaa nje miezi miwili bila kazi, lakini pale ambapo alikotoka kazini pale kwa ile kampuni bado hawajaajiri mtu yeyote. Sasa anasema kwamba kuna nafasi pale ya kutafuta kazi. Alitusi bosi wake pale na kutoka kwa uzuri. Anasema anaibika kurudi pale. Afanyeje jameni? Afanyeje? Wewe mshauri huyu mwanadada. Ngine na somo nwaito, itarimenu yaito yarengi. Oyo no musubati omwancho mulina boyigo mwancho mutegere musubati olyo korase kampani ya Maiga somo cyo songo ninyama nyito bya kegima. Musubati oyo rafiki yaje osomo sani oyo imekegima. Kamurangereria egasi asangao. Bone kiraru asegasi ria se kampani eria. Mukubwa kamutega akia to gosoka rio kaigo likali rube na lingo represent nte bya bantu ngayo na ruso geta kali rube rio sign out. Bono garia sa chita chiko likairupe by the way tachiko likairupe kagenda mu bwo chinga mambia tere ndigasi kagenda segasi ri musani oya murangeretie gasi ri musani oya murangeretie akareki yairire bono abaire school for 2 months metinye bila tabu atigasi murochi korona muno bogima bwo mete igaria sa ruete by the way ibakandiro rokiri imbarari kamuntu naramete bosi eria asoge tukuru oroki madharau wala sina kia gukora njira kiara kore njira kimuramu advice ga kia kora anyore gaciria agaria unyore na ramete bosi no ere kwa mutatinga sign out yakanga sign out yakanga sign akata buno bochinga kamuramu chira sanga saranga tuwe gasi ngai gaciria kore for 3 some few months yairire ono gasirere ga saruete litanga lakini na sarete kurwaro litangani lakini muku advice ira nego cha kore gasi toitero bosi ase kwarure tingo sakora bagusigiro bari yo matenga untiri yuare tumbabu untiri ya bono mbosa jiari mbosa matenga jiari mbosa bagusigiro bari mbosa ngende muri ni bitutwe fugemu ngana muri ni bitutwe fugemu ibintu bikonge kurwaro nakusko narame to ntiri lakini anenko ira ne jiari FM kwera no riba gari okalire na kore gasi senda arencha advice ngo musubachi oyo mukungu oyo asenchire ngamne yo mwancho buligena boyigo mwancho botegarare mungu advice musubati by the way on musubati otagetega si ose musani agacha kumurusia sarenga kore gasi mutabina nda chenda imoli ne bitunga moli ni karwema junko ire kiri kisirivaro iko kurwema buya no buya iko ko sign kurua so buya Maiga ndote vie ne kurwa nguruka ndote vie admini mangana otinta gete bochinga otinta gete chenkorundega oruo asina korangiri ko kisirivara aria igasi esariki no riska ari turanyora gasi umetinyere osene vero risko turanyora gasi kono nero yago sugumiro ngo bagusugumire kini gali sikwa rwete gasi mabade kero kirikia okyo kie gasi aria bado ntayo barari kamuntu bado yo which means ngali bakandiro na kiura kore na ndo nyore gasi ria onchira kibono twari akuringa nchira kiturago advice morini nyore gasi ria wendo nyoro ngiro le story yo musubati oyo ni gara korega chese company ya meyure iga basongo musani oyo imekigima kamurangiriye gasi ngao ansenseme ngao mutenge gasi ni raingi yakubwiye gukora ate boss yanga madam boss gaki tinkori sign rende yani nanyore gasi ngao
ngogenda nde ara momate ya gaki ndokora design lika SL designation ari ko represent nga ya madam nani na harueta iga kagende gasi ende nga usata nga fuli singe kyo konde vingas kingo ni sign na ne gasi senje ngokora karuo mambetere ende gasi kagende gasi nga ade muswate tuko chingo bwate gasi ya chiete nga ebintu byakorere ke byasambire yaelire obere siko for some 2-3 months tabu atigasi akora muramu advice yakoranya olega sirien asarenge ko bano ari skali gas neyo naramete boss ya ina kyakoranya olega sirien nenga na ere kire muntu understand and understand about thing bado onko iro ranch nonda we are for you are there for me mes nda to chama ga siminga to chama ga 0753241889 abuna sensemo ya Airtel 0708585375 abuna sensemo ya Safaricom 0716059823 abuna sensemo ya Air abuna sensemo ya WhatsApp 0716059823 abuna sensemo ya WhatsApp wengo bekira ndeli kikutonya kwa tukona sila ya masema kurunge birengeli byao ngoyo gose EJRFM. Bali yako? Mzuri. Bali ya studio. Mzuri zaidi. Nani mwenzangu? Naombia isoke. Chinsa mchama hata huna kimole. Tuko salama kabisa. Sasa kasi imeisha hapa na tulikosana na boss, utafanyaje? Nimesikia hiyo namba ya kwanza the big mistake that girl made. Aha. Hata kama umepata kazi okay, uko kazi tena pia umepata kazi nyingine kwa sababu huwa teki na pesa. Aha. Inaweza pata kazi ya PK nikisikia kuna penye 60 nisema afadhali hiyo ya PK. Aha. Lakini hapa penye unafanya mara ya hebu toko huko kwa njia mzuri. Aha. Kwa usijui ni nini itatokea huko mbele. Hivyo kwanza tusimwage unga kwa tunafanya kazi kwanza. Usimwage unga. Aha. Toka tu kwa usalama. Aha. Okay, huko mbele unajua huko mbele ikishindikana utarudi huko kama ulitoka kwa uzuri. Aha. Lakini zaidi kwake itakuwa ngumu kurudi huko kozi hakutoka kwa njia mzuri. Aha. Lakini kitu afanye wacha tu aombe Mungu. Aha. Aguze huyo bosi wa kwanza aende kitu number 1 amwambie tu sikujua mimi ndio nilikuwa mjinga kitu yenye naomba mara ya kwanza unisamee. Aha. Aombe msamaha kwanza lakini kitu anaenda kutafuta kazi. Hivyo kwanza aenda aombe msamaha the first thing. First thing aombe msamaha, aombe kwanza. Aha. Next aende tu amuombe tu msamaha, mwambie nimekuja nilikuwa mjinga. Kwa sababu hata alikuwa mjinga. Aende mwenyewe aseme nilifanya ujinga lakini sikujua. Aha. Ninaomba unisamee, nimehangaika huko nje, ninataka kazi. Aha. Huyo bosi wake akiwa mzuri, atamsamehe na wataendelea atampatia kazi. Asante sana mami. Nashukuru. Asante sana. That's my dear Naomi mami. By the way, I have a sister. Niko na sister yangu anaitwa Naomi. You want my dear Naomi. I have a sister by the name Naomi. My last born. Mugo si arubu status mo korwa. Uno musbad by the way okorega sia igase kamani ya mai gabosongo. Kira korega sia kamani ya gabosongo. Rafiki yake mtengi gasi ende nera ige ngao sangao. So adere kare kungi gasi ende nera ngao. Akatabia bosi ya ente to kogenda. Bosi ya mtenga ya aki oikori giri rube ori saini ori kense mpuri senti ase so ine gasi mtenga ya nani nata ite kogenda. Naomi nata ite kogenda. Sarah Miles okimo nata ite kogenda. Irene nata ite kogenda. So da mtenga nande nchikori kanse jawe karansa masakara. Kuno bochingo bwata kamurame bosi ya ye mambetere ntega sia kagende gasi ngao. Igasi na chete ngao. Okorre for the last 2-3 months ya edire. No arisco for the last 2-3 months ko no ariskaria no arisco ta ko nyoragasi ngao wanakubuli na ki gaki na kya ko raira ne gari saruete ko raira gari saruete baro mbrali kamonto ibakali ndire vacant lakini mbrali kamonto na kya ko raira ne gari saruete na ramete boss yaya na kimoko mu advice Montero bosi asamwarule
Kangi mo koitero bosi asa mwarura bana minto mo koitero bosi. Yes, JRFM. JRFM hello. Halo. Aye. Mwana tutu. Na koligir ko mambi dada. Yare mere tajeta monene. Yare yan tajire ngoro jala to wale. Lakini ko ya nore. Kulenda na ko ya nande. Na teve chama na dio ndo no mwa ngoro wala. Uriya vere. Na teve witamio. Na ngoro ndi por fora. Ora tu asante que estoy teiro bosia. Ocho teiro. Mas tena ki por aí band baba tanga. Ustu pe ko nini kamba sama kung angali we mtian. Mwana we bwana yenta ko de tena ngi muiru. Na ora yale mbora ko ni maji. Yenta ora. Sai kana sumu ko olia ye. Matele mo ko na kire ko karansa. Na korengereri. Na nyori mama shani. Ina ko tere tengi muna mwanya bantu. Na irani ra sore. Ko eto wonene singi jano mukuone. Na ko makere tanga ko irani ribobe. Kera na sogete. Yes. No ko soko kwane kia gara ko tenga kwana yo. Na bwato borore ne nyone tena kwane ko na bwato boro ko tunu morore na bwato. Ta matenga tinda re ko gori. Amate ko te karbono ko kera so ngini lindo tambo ke daraja. Yes. Amate na linge depress jo bongo. Kono ka nyora na kuira ni lakini kini ka nyumba ngalenga na ko ro ko. Yambe tere ni na nerero. Ko tinga nyora mo yene meni ko ngete ni amana. Na no mundo man. Yes. Na veli ngera. Na ko yire. Kono ka bango musombono. Ndusi ngoga. Na veli ko kan kibuwa. Na dai ko kumero. Wone ge ko 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 ro ti ko nda ko ni do ni ko yenta ko ra mo ya mo igata. Oni mo wano juru ni. Na ba ko mo te ringa gono inchu. Inchu ko le meremo. Amat ko na ko re kur mai ran ko anya ko piu ka. Inchu ko ra meremo. Na ni hunda na ki ko mete ko ko ronda na ko anya ko ran ko piu ko tan kur mai ni. Kama te ya ta ba bunero. Na ba ko mai meremo. Asante sana. Kera asini. Asara agenda nyole meremo. Na boko nyara ne resi ni mona na ta yata mata yin aska banene bao andon. Aso me resen. Ndi mano ba pe tendi min doni roi na ma te mi mo ni kre ni na bano mano o na bano mo rubio. O ko na ba ko be ri to ma ko re. Yes. E ko gara u ma mi mo tin ko le ko so ma mi ko ro ko mo ro na gitar yar goro. O ko na yo ji ko ira no le ne mi ko ra ne re ke ba ke o ke ri. Sike mi mo ta ta. Na da ngi ga ko ba gande. Asante sana my brother. Ya sawa. Wai wangu. Tego si arobos, mbaraba oite robos. Simus patio by the way, mbaraba jir sa igano chinga iga mbaraba bange sana, birenge biya mbiri una blessed mama, nengo chager kuruka yama go cha Alex, nindo chega iga ikia baba, yana cha kuruka kidogo. Hello, blessed mama. Hello, blessed mama. Nakupata. Nbiole. Piande. Oite robos ya toka enda somo kwa. Kwanza kabisa ningependa kuwawisha happy new month. Na naombea kila mtu aanze mwezi salama na imalize salama pamoja na jamii yake. Tukiingia kwa mjadala. Tunaambiwa mtaka vyote ukosa vyote. Yes. Huwezi kutaka vyote upate zote pamoja. Sasa wale wenye wako kazi. Shikilia hiyo kazi kwa sababu inakupea mapato. Kitu ya pili, wakati unataka kuacha kazi, acha kazi na njia mzuri kwa sababu huwezi kujua ya kesho. Mimi ningeshauri huyu mwenye alimwaga unga. Arudi kwa ule bosi wake. Amuombe msamaha. Atamrudisha kazi kama ni mtu ambaye akona hekima, kama ni mtu anaelewa. Kwa sababu hata ukiangalia mwanampotevu alirudi kwa baba yake baada ya kufanya mambo mabaya, lakini baba alimpokea.
Kwa hivyo yeye pia aende pale akiwa amenyenyekea, ule mdosi atamchukua na asiwahi taka vyote kwa sababu atakosa zote. Hiyo ni ushauri tu. Asante sana mami. Asante sana. Unajua hapo kuna blessed mom. Ndio cheka yako kuna Alex. Alex, hello. Bwana Alex. Alex amekuwa bubu. Alex isn't even talking. Asante sana bwana Alex. I see you are unable to talk. I don't know why. Akarunge birenge bya central yo bwangu. By the way, uno musubati murocho musubati yo muyo. Atega asingiya achaka bako sina kiabete. Akasaria kaname boss yaye akayandega asiengao. Igasiria chete ngao yaherire. Bondi bagadi yale okorase boss yara amete nholire lakini bono oboire go charo na kiako kora. Aira no go charo. 0753241889 enotisa no bere sano stoveri sano esto kianda ngakirange simi 0753241889. Kia baba, hello. Hello. Na kia baba. Na kivideli wairire. Nenie. No, na intumbi twabo kato wakera mwane ngambi amantu achakira mutinyuya. Esto asiali robo sia esega sina kwa ndo kororoche. Ona njege ndonda tayo musubati oyu. Onye kare kene ngatanya kogosa negasi ayo lenge gokora buya. Ni onda mateira nembaka se posi elia musabo kwabera. Konye kare nengole ngiya yo kwabera na bakwabera lakini onyonya gokora magosa ndi kurumagega abuna aroma itena konkwabera. Lakini nje nale ko mateyara irana kwanza litangani lakini gente getangani ara sabanya sa mutangana asenge njoga kogenda na bako irani engoronsa mu abere. Igasa benya sai aira nasabo kwabera. Yeah. Asante sana mami. Nanda sako nyolega sinandita ko baga gusaliga manyenga litukolinde kera nyolire gasi ngao kera kuruororo obwati amachiko bunara asenge njita kumanya buna bogo kimambi. Asante sana. Mbiem. Yuakoro kuna ekiababa, ekiemata, aute banga asabo kwabera, ndala beko munena bosio. Asante sana. Asensemo ya YouTube watu wanawetera EJR News. Aboko na mnaitwa central ya mase ya mo, central ya mase ya link ni na bekire na bogo chambe tukwa na munaye. Ngakiresi miwetera se namba ya Safaricom. Eyere 07 08 58 53 75. Asensemo ya Airtel na boko nyora wetera 07 53 24 18 89. Na wakunga kere simia sensema ya WhatsApp yuere 07 16 05 98 23. Musumati oyo nigala kolega asese company ya mere kisi town ya iga. Erafiki yaye gosumusani oye akamurangara mutenge gasi nero rengao anyorire amunyorire gasi ngao agenda moe gasi iyo. Musumati akagenda ate boss ya nga madam. Ndiko ngende gasi ngao boss ya mutenga haya madam. Koikoli ke resignation letter tomanga gwasokire na lyakoba professional ara monde tikobo chingo bwa attention chako likatirisina na nyorega gasi ngao tikobo chingo bwa ta kwanza kayande gasi ngao mabidere ntikasi kayande gasi ngao kolro for the last 2 months gasi gasi kaera ikabuto kali murioka ono bere risko tanya kugenda gasi ngao bere risko for some months now kini gale sarwete gasi saramete boss gasi baro nero ro ane barari kamonto libagandraro akuboli na kiara akorega aki aira nase gasi ria renge na kiara akorega aki na nase gasi ria renge birenga bya ombiribi apa ku Siglo Radio. Hello. Hello. Yes. Mwana de puto na teote. Ndeni ngoyo. Yes, Masira. Ora na saa na kwa kurumu kinyo. Aha. Ndio mwana mimi kumwaje kwa aya ndani kile ile wapo kai. Aha. Arabu anaika vile kwa kwa naye. Aha. Ala tena mwana ndio mwana yake. Aha. Eko lo ni mwana tu kushiro mwana. Aha. Abantu bano mazimbe batari kumanya so ko na wera tena ni mu ko pira ile ya mahera na matarao. Aha. Tabona ene ruta
Era nero sewa sama ukakira kwa wakenera muguna kwa kama ya tebeleka kwa nera ngie kwa ingia abo yeye ndio tayari tena na watu wengine sasa kwa bila wana wasema kwa magogo ano epo ya kumoyo na kumoyo ni hai na yeye magana watu mwana mito kwa wao. Asante sana my brother. Thank you very much. Asante sana. Aquí abantu mo goitero bosi. Goitoro musubati yo rocho musubati musero iteiro bosi. Kendana bwata bana garia. Abento kora rocho mabwa kongire. Mabwa mwikiria kona. Ataya irekegima koiranande nate vanire evive koiranande nataya irekegima koiranande nate vanire vive koirana gochanka itataya Asente renga mune yo mwancho burgenda boygo mwancho matigarari nata ya ile kirima Jeremiah uri nauntiri chimesi de korari liga ya kidogo chimesi nguri liga ya kidogo ndochakora kubona chimesi chirane chinge sana by the way mbaro bachire sai ga utari story ene kigenda rete uyu musubati uri nkorega ase se company ya moga igaso mu chobosongo kare okorega ase rafiki ya yaga chapana boronda che ndiginansikirwa mutenga nansikirwa go so korega ase kasi nona kanyora irengia kire rafiki ya yache kamatabinga egasi nona kanyora irengia karua se company yo kora ochokore gasi ase na gotebiria asagia swadura kana te boss ya nga madam boss kaki na nyora gasi asa tintageti gokora gasi se company yao kila mtenga ndio kwa kazi company ya madam lazima kwanza usign, lazima uandike resignation letter. Kama mtenga ikali ke resignation letter so tera mutebo bochinga na kinda alike resignation letter ya kinkoli ko bochingo bwate akagende gasi nka iri murafiki ya muranga sumusani ya murangeretie akatiye gasi ye company asa jito kolega sigari okore for the last 2-3 months gasi ri gasi kabutoke kaera urene gari sarwete gasi se company eria bado mbarari kamonto kroke likia kolega sigaria nabo kire vacant wale risk for some 3 months yakoteba atabuga tigase nabo atabana kurageria bakana rebisi ono igwetira nese gasi eria lakini naramete boss yaye ona bwato bwo baro chenga no bwo bana kinko na gari arocho boso ubona kimoko mu advertise nakimoko mu advertise tarimoko mu advertise nakimoko mu advertise asi ari to boss yase gasi arenga okore ntangania karame boss yaye akaende gasi ende yakabiri magare sachete se gasi yakabire ibintu byasambire igwetira na sarenga satangania ko batabuga tigasai naramete boss yana kyao kora Chani wao ongiranienga asente ngamne yo mwancho uri na bayigo mwancho mutero baba gusi Global Radio nyorange likinega umbegete kamna boko na mnanja sinjira ye mase yemo abugo chembe tukwana muna ya sinjira ya live aiga sembeo elinkinera abuna abekira abu elinkinera abuna abekira abu elinkinera abu na abekira abu aseme ya live Bogo cha sembe tukwana muna senjera ye masemo nagira sinyamwaya tanga no ale ya HRFM asante sana sema cha Somali gali KDF base
Kimaita nitokonya this our friend of mine. Chimesi menchira kande kwa soma sinchira jubu wangu chimesi menchira chinyingi sana by the way. Oyiga akoro kuna chudi kwa mkana akoro hata yana susikiri boli na white asante sana. Boli bitu hata yana if you want to quit from one job to another, follow the procedure of resignation, please, and stop abusing your bosses. You never know. Morine betoto na yote virayo. Mtaka vyote ukosa yote. Natama ilimu afisi. Yako kumorine betoto. Hapo Fidel siwezi mpa any advice. Makosa ni kwake. Morine betoto kwesira makota virenga antitimbu atikene da kwane. Kaindiri ndikire ujumba sensemo ya YouTube, ndikire ujumba sensemo ya YouTube na ngonya kabanga some SMS yawe kwa Facebook kwa mbera kong. Sana miles okemwa na karoli rasani sana sibinika kama wote baiga. Atafute kwingine juu makosa ni yake. Sibinika kama wote atafute kwingine ajisa pambana na hali yake. Tamaa iliua fisi. Huyo akirudi atapewa job tena apate job ingine atoke. Yote anga tamaa mbaya pambane na hali yake. Irene, I see you, mami. Irene. Jinsi mchavuga hotela tanga na walimu murubia asante sana mami. Akoro kuna Irene Ruta Saberata na arudi amuombe msamaha ikiwa kwa kazi alikosa sawa atamrudisha kazi. Akoro kuna James Abuki atamna aombe msamaha kwanza, matusi sio poa kwa ofyo kama kwa ovyo vyote, awe na heshima kwa bosi wake, yeye mwenyewe ataona aibu. Akoro kuna oyongoyo akoro kuna James Abuki atangaira nanya kwa kwa sababu kwa abe yakoro kuna morini buto atana wa abusing your boss is something which is not good at all. Tafadhali atanga tabu ati ushauri Rupa Isabella, how can you abuse me and expect to rudi to my business? Never hapo hakuna cha Biblia. Morini buto atabirenga hapo hamuna hakuna kuelewana. Sinika kama tana morini betutu nabe ile igoga aki unanitusi na una expect urudi kuniomba msamaha. No. Sinika kama akandenga ya kaibia sare bino. Ngakirange simi naboko ndikira ujumba sensemo ya WhatsApp naboko ngakire simi sensemo ya WhatsApp. Tebirengel bya umbiri Gladi Shams. Nabogocha gabunya kwa to kwa namna asitire masemo. Nakobo semeria kwane koira Karunge birengel bya asitire beneke mu mwancho muri na boy mu mwancho matekarari. inga yeso ere onkwerete Musubati oniga rwete gasi asarenge akagenda kurame boss yaye kama kurwaroro. pingane Karame boss yaye asagende gasi nga ibintu byangire. Ibintu byakanire bi. Ono usiri kwera nakale saramete boss yatana kitoko koraga kina kitora mokonye no berere isko gaste ya kora. Naramete boss gale satangani. oirana Na kibona kuraira nenka muna jerema ori no tira ukwana kwa bono jerema agenda karaire. kochanga Ka ne kwa de nani mate malejoni wapi ne kimotale yote. Yote. Mudali no wote anga malejoni ngama. ongi Mwenda tenzi na umu marajoni ngama. Chiete grasi. koira Asante sana mwenda tenzi na umu marajoni ngama. intataya Nansi yote anga arudi aombe msamaha. azeo Asikero nako likire gasi ane mwane. Kosa nako likire gasi se kambani yane. Komeko nyore gasi ende ngasa ngao. Iko bwento ko chori saini onde biyanga yo mwana baba getuto kagasinga ranya orera ngao etikandi saini ntoke onde inga urobo chinga na atigire gasi ya kwa zuten konyeti ogende se gasi ngao asiko ende gasi ngao ekere mwana guys kwa ruri bagari ria otindari kamonto ri bagandira rora kiri kwanda amete I'm coming ono de toko bokonya na kitoko kushaurira nese gasi ana kwa kwanda amete nje boss
gochanga Matinga monte kerata mungu wewe usengiro drama nganayo. ayaye Kaindi ndikira ujumbe asensemo ya YouTube. ase Ndikira ujumbe asensemo ya YouTube linkinega unapokuja batoche live. ongiranye Asenjere ngamune yo mwanchu muri na boygo mwanchu mutegerere. Asenjere ngamune yuko ranga muna chikarunge birengeri bya ukarunge birengeri bya usanga ngamo na nche. Nakyo korangira nenka. Linkinega unapokuja matoso live tukua na mnazi jaye masemo lakini kolende ujumbe yao kwa nikira sesemo ya YouTube. Irekegima koiranande natebanire ebiwe koiranande nataya irekegima koiranande asenjere ngamune yo mwanchu muri na boygo mwanchu mutegerere. Story ya nigere katika na ba story ya mwe unakire. This fine lady musubati oni kada kolega sese company ya mere bosonga kwanza munankara nstega ni nyeroche. Kada kolega company ya yo musani yo yakataka mutainga mami. Gladys James. Eka sina una nyorere ngao engiya kubwe yokora. Kere unge gasina engiya kubwe yakora. Abe boss yaye nga madam boss. Anyorere gasi ngao nkorunda igangende gasi yo. Boss yakamutega akiaso wanje kwao design. Kero kuru gasi yo design nero present ya sabanda baino batenga ye gasi ye nero na design eti. Musota mutenga anchira nen karansi ya design. Nkaransi ya kama sakarikana nyorere gasi ngao robo chingo wa kwanza gasi ya utakordeki. Tenkonyeti. Kaende se gasi musani ya murangereti. Ochire gari yokolere gasi for some few days gasi ya erire. Oro tabuga tigasi Nari ngagari ko ndega igasaru ya company ye bade gasi ya gokora mbarari kamuntu mungao meaning ali bakali riaye na odire vacant. Ona somo cha no yo igasi ya sa kora ya erire obere risko some 3 months atabuga tigasi. Lakini na iweta irana se gasi ya renge kwa mbarari kamuntu. Na ramete boss yaye na kya kora irana ro renda kore gasi. Nataya Kaindi ndikero ujumba sensemo ya YouTube link ya YouTube nerega abo na bakobate link yerega abo cha sembe tukwa na mnasi ntira ya masemo Facebook ndio na soma ji ujumbe ngoko ndikero ujumba sensemo ya Facebook kaindi na bontanye somo ko batindi ko nyarra naro mitamba bone ya batichito ndio ndikero ujumba sensemo ya YouTube AGRFM link nerega abo yegerenga nayo bwachani koiranande koirana gochanga inkataya ye ase obwachani wao ongiranyeka asenjere ngamune yo mwanchu muri na bayigo mwanchu mutegari bamba gusigila radio gochanga birengeri byawo biru yide kano cingani ko chiko mnyoka kigima ase o kimogo sialira obosi kiboro mugwanjira go sialira obosi kimugwanjira go siara obosi tato muntu ago siara go agotimba maje ka arigereti. If you want to quit from your job to another job, kindly, why can't you resign? Why can't you talk to your boss? Friendly match. Ooh, yeah. Rocho yondo soke nyaleba soke rumo sabati soke nyagetiara. Nakirange simigo chamagetire nchisi mino nchigo ride kambwata niko michoka. akobose Kaba kinkurwa sembe ono jide kambwata ga niko michoka bano. koi So akuru magati matinga oyongo yora sereni yesi mingoyo kose. Ndo mwana bwatandi Na kiendugu. mbuya Bando babogete. yabogete Aha. no mutienyo chakire byandote Tigango sabere ngati goko bero mutienyo murabona ido muya. mutadala no muya Ehe. sauti ya ikare salo Koigure bya kigima. mutadala no muya Aha. kirasi story kira wange abato baito na wange barikire Aha. lakini procedure nero muntu gutumia kurwa igazi Aha.
nyuma yetu kwa tayo tumie procedure yo bwenete kwenda hotel yo mudosi onga akweli kuna no mutikenyi go mugima elindo chimatemera gari atwagenda yes ekero kwaro ri gari bintu tengo soma elibire na ryo gota kurika baadaye resignation leather o to bata kumwa matuzi lakini bone kwete koyo ito idarueta matuzi ato mudosi oria adaruete yes bono ga yani na chaira na sabo kwa biranje ndo kira kwa biru tigateme ebirengere ria tanga apambana na hali yake atema ngao kera ta kwa biru biba kana litikaro ta kwa gukiagira kwa sababu matusi aruete ndo mai tinara ria aruete mai tinara akogetia na aro atari kogetia yes so ene kama kabwa experience tigatema ngao ga puta kwa gubaga. Asante sana mami dadi. Okay. Asante sana my brother. Mwana bwatandira kumutebinga ajaribu kwingine kwa sababu alishamwaga unga ilishamwagika, ajaribu kwingine. Ajaribu kwingine. Tima yatinga ajana kiora mu advice, njira kiora mu advice. Njira nganda nchesiro ko kaika bono mbanga igoro ya Buga Hotel. Mzima mwenyete mapema mbia arayo choko kuna abuki be ready ngona mbeo unmute your microphone weke camera on ninyaka ngona mbeo nyaka bakuru birengero bya iringirira bunabeka bunabunya kwa namura nchasinchira ye masemo asenjere ngabune indo changa kuna rispa ote banga ngano Imeisha FM asante sana kati ya baba kunikira ujumbe sasa ya WhatsApp msingisi wa mwana ratema ote banga ote baiga ote banga kore asemeremo sika abanene bawo na bwanche emeremeye ole nero ekiagera mambya nabo okorenta omwana ogo so moirio oewe emeremo onye kwarenge gose ole omuya asemeremo Bueno, tema tenga que riora asemeremo tema ngosika abanene bawo na ndeka bo muntu omuya ko muntu omuya it doesn't cost you anything. Asenchirenga mune yo mwancho muri na boyo mwancho mategarani Ore bara kumya kinko nyori goro ya Buga Hotel timatinga lero ngori kongira Buga Hotel ore mwatamete mwange tukoenda Buga Hotel mwange tukongira Buga Hotel kure igoro timatinga ngori tokoenda Buga Hotel kuri lero Buga Hotel otoka separe kurukisi kogenda Nyamira Buga Hotel sana onyo atindagira chinya usindagira chonsi pe yara mako myokali Buga Hotel onyo already sosa lina kwa muterendera mali sosa nko yeke usiye ngori sana siringi 50 litoke sana siringi 100 ya machoka nana jiulizo Imeisha yoiga Buga Hotel yana onyo robora se ubutuko mukana siringi ya machoka ya Kenya Buga Hotel batane nigo batabukarebe ngigoro ase ligorire isikima musubati yo nigala korase company ya America ikabosongo ni nyeroche rinsaria nanda ni nyeligereti erafiki yayo osomusani yakachamuthenga mami edwirira temo akagasinkane mu inoga iga engi yakubwe yo gokora musubati ati kunge asira rengi yakubwe ya gokora ade boss yanga madam boss I'm leaving to another job, a better job boss yakumutenga no we don't just live like that you must sign you must resign so atamutenga anchiranga nchikuri kama sikaranga acha yakuri sign urongo chinga boka I'm not there akamurama akagenda bere ndigasimambya akagenda gasiri musani wa murangireti morning tugiye kubinga gasiri musani wa murangireti yaherire obere risk for the last some 3-4 months nabwata abana ngukana revisi ona nero rocho bune tutuguma
kuri akina kiko korangira na sega sina renge ekwera barari kamoto Moja haitinde kazi yake kironga zimetoka barari kamoto gari ari bagari ya endre fakat chochote kuri na kiako kora itakuaje ira na sega siria karunge birangera bya ngakira ngesimi ndani ya Safaricom nigere 0708585375 kironga 0708585375 chochote alichofanya sasa na gradi champs na kodota na high five Pedro sensa mimi mjadala Wai wangu asensa ya Airtel na boko ngakira bwetera 0716059823 na sensa ya WhatsApp 0716059823 boko ngakira simu ya sensa ya WhatsApp boygo simu hii na boko ngakira simu ya namba ya Airtel 075325 889 Urwe birangari bya Rasitira ya Mase Swati oniga si arto businiga si artali mwaga unga Wana Abuki hello Abuki hello Mister Abuki ya araire tigara kabisa kwanza kwa ngatoronjira era usakora ngasa kare US ya limo tukega kare Wai wangu mpenzi ninatakiwa kufanyia Mungu kazi japo nilale nikiwa naye nitapumzika usingizi wa heri century ngamne yuko mwanchumuli na yuko mwanchumuli na tiano ndio niko chikumyo kima tangale bya ombirebe nikimalizia fanyia Mungu kazi siarobo stadra ndenga mo siarobo sika kiasi mo korega sika au kurua karua in a good way chanero mo yuko mwana bwatana ate abukutumira bako ngende sika tirio korora koro kidogo sabe ilifo enora koro kidogo koro indombi yabire uchika igoli saini kwa sinyo sabali baka so ga mene bocha mtenga no there's something good somewhere I want to try it in a good way Asechere kamne yo mwancho muri na bayo mwancho mutera ba kusi Global Radio makambi karongora wachira ma ndiri kwa yanga koira na ndenka na ataya yire kigima ite watu yanga anka na tenzi naomba marejeo ni ngamani hata kukua aje nyumbani ni nyumbani ataya yire kigima koira nande nate vanire evi asenjere ngamne yuko mwancho muri na bayo mwancho mutegera nande nataya yire Jeremiah orina untiri koira nande nate vanire evive koira nande koirana gochanga intataya ase obachani wao ongirangeka koirana gochanga intataya ase obachani wao ongirangeka
Nasiririe myake menge Nasiririe myake menga sebibe Ande Jeremiah urina ontira tanganko ira nandenka Neitirie namaliga Koira nandenko mwancho mulira boy ko mwancho matagarali Narosire asebibe Karunge birenge bya usanga nga murenche Iranande Yegede ngana yobwanchani Swati oniga si arito bosina kemo ko advice Iranande Koirana gocha Nande go chanka Inkataya Nande go chako mwancho mulira boy ko mwancho matagarali Ase Swati oboni gateta nago chankara kini bintu byasinjire kwatro ko bebe biyaye Ongiranyeka Koirana gochaka Inkataya Ase omanchani wao Gutengana ncheka yangu tengana chakire kwa ora ainchara ya mbwatire Bantenge ndanya olekene mbeke muno Abayo ndo chenge biro byanega bado byamyokire kyanda cyaptwiro lechi saire ngechi Igoro lechi sa isa na bityo no baso Tiza cha Afrika ya mocho mwancho mulira boy ko mwancho mutegarali yakwane koiranande inga yeso ere unkwereke koiranande 0716059823 na bakondikira ujumba senseme yo koiranande onsi bien abekengima koirana Nyanga mambire tuliko kuna members day free day Tata. and Friday Singa kila nyaka tukumena na boga SMS yo serie yo chaka audio yo ruwa getutu fidel to yo mucho gakoba boga muno ribo wana baba wana kutisa mu chada diaspora jana temo kuana kwa asante sana Iranandenka se obwanchani wao ongiranyeka Timbo atikene na mente kabo mwancho mulira bogo mwancho mutegali by the way ose mwana muri kwa tebinga kerokende kwanyolire meremo kerokende kwanyolire meremo gari segas kerokende gari solegas kwanyolira kamarema keigo ensuanga go score your bosses go score abanene bao anenko boro montomia if I may say anenko boro montomia yako gero monyete you can abuse your boss you can say gasi ngao gasi you ike yange gasi yike kane where will you go Swat yo gendona batengelinga agenda sabo kwabera koirana gochanka inkataya ase obwanchani wao ongiranyeka koirana gochanka inkataya Koira nande go chaka ase obwanchani wao ongiranyeka omoiranika igona otenga igenteka nenkiringa sika bosses abana ba segasi basike
Como tenga tus canales, moral sega, scaba nevao, scaba kebao, scane sega, si. Nanti kalau tus canales tua sentu, nanti tu sabarane, nanti tu ancane, na tu ancete tu abangane. Madri ko yang ngutan nanti ko distort my sauti. Se vive koirandande yegene ngana yobanchani koirandande Ngangko iranane go chakang kena watenga tika tuan chane to sikane to sabirane askirin to koran pe como negocio anyal ko bakago to make sure ngango to senyale asa mangana to koran ko kuna morini beto na that lady hana kota sio yote kabisa so aende atafute kwingine pia na hapo she has learned a lesson. Mkalista mageta tavna live from Roman. Very true, very true, very true. Awate itoka ndabu hotel mwaka muna. Jimbo atiane ngwana ngutaka kubakane ga chakire ko skesta rigete taringia. Ikonko basavanga tokeendre turu ayale ondra chambiri by the way ane chiro. Ngono toko ita ko dukurwa maria digi. Apo iko konye kero ko bate story you have a story you wanna share with us. Namba isi yako 07 16 05 98 23 07 16 05 98 23. Ina namba ya WhatsApp. Ukondekera ujumbe mtabia story ya utubwata we feature it in Nigeria FM. Tunabeka sema ya story yangu. It doesn't cost you anything. Anokondekera ujumbe sema ya WhatsApp mwana baka tu video somo shoge. So mwana baka usia kwa notice sana ibere. Eyemo isanemo. Inoti sano kianda isano isato ibere isatene namba ya WhatsApp ndikero ujumbe ntabinga what is your story. You can reach me via that number. Ina na bwata situkulia lero akubaka nengwete ngachakire utirie sukari I don't know why. Gabno unabuata ngana hiyo unabuata ikirite hiyo. Asante sana Morene Betoto. Wale waruarte mwezi pingo wasabiro kubwana kwa bwango. Those who are celebrating their birthday today. Happiest birthday. Almo tutabamu habari balwa tutabamu hali tukulia lero. Pole sana na Mungu azidi kuwafariji. Torandi tukulia ankyo somo rulionga uno yoiga chinsa chinga una chiga. Kindly if you have a story share with me 0716059823. Barikiwa Yesu awe nanyi. Barikiwe. I'll miss you now pinda my sweethearts. Nasiriye myakemenge koiranande neitirie namariga koiranande narosire asebive koiranande Yegene
ngana yobanjani koiranande koirana gochanga inkatayaye ase obanjani wao ongiranyeka koirana gochanga inkatayaye ase obanjani wao ongiranyeka Semeria kwane koiranande inga yeso ere unkwereke koiranande pingane tie apanyingalo koiranande si bien avekegi mama koirana gochanga intatayaye ase obanchani wao ongiranyeka koirana gochanga intatayaye ase obanchani wao ongiranyeka coming home never more to wrong. Open wide the arms of love, Lord, I'm coming home. Koirana gochanga intata